Lasun se lakha in koira trok Dwarbogori MSC constituency ke parlo Dhadora PS sarsing te rang ro mekar khorsing lekthi ki mesen ahem kawe mate ki do ke thagadim aklong kavidet penajok thedunga ki sung kachetong nanglo lasi prabjin pen hemsoi hum nang pibek thapusi em Richard tok bia phan chiningri Khorsing lekthi la pen adonara batum tame non kidobom BJP sarkar tum kiduk ke lagara phan PMAYG hemso kiron pondu pu arjlongsi alangli tum pen Karbiang Autonomous Council kachari pon CEM Dr Tuliram Ronghang la pen local MEC mate EM Richard tok bia tum phan prabjin pen nili phanta kanghon kangjin so pen hemso abang nang kim pibek thapusi kiduk dara hemtun khorsing lekthi tum pen chuning ripon nili pu panye alde Dr. Tuliram Ronghang pen Richard tok bia tum kero pila la chuning ri la nili hem dik bi la nili BJP si bhuti siapa ma kang hon kan yang sudah putate nili ala tum hase chuning ri la kadang tang tan nali tum la non ke bom BJP sarkar phanse chirap chitu dun bom kala tam tang da BJP hanin bhu job dun ba kwan nali Richard tok bi phan phong kwan phong nang pahai dun tang mane ki jok dun hong ni ne dulu phong ni jok ni Lapen khorsing lekthe tum pinan so sidame kidam tang anta non kidobom BJP sarkar phansi vote pidun bom lo lapen ladak Dwarbogori MSC mate EM Richard tok bia phanstame phongnia phong anstame cherap chetu dun longlo puda lamthe chepaklang du asnonili tum hem kawe akiduk pen nang pejok igvek tha lapen prapjin pen hemso nang kimpivek tha puta chuning report निलिमेन के बॉक्सिंग तरह entla jitula nola khorsing lekthe pu nali tu ko pine ka chi phudun tu ma ना के नीली उसा पोलो माने नीली सुपी सी के चलांग लो antela jitu alani phan kadam tang sarkar pen ko pine kerap pon dolo ma hema pin no ni tum thekolo rak thang aso puta sarkar pen ka chirap kerap pon do lo ma pini pina मा बांग के नीली सी टेक पोलोंग ने देला पोसी सी टेक लोंग ने ला News Report Karbiang Long Live